Kakenhun kinongelam ke Dorbar kirang ba snong na Riboy District. Kila lek ban ya kendu ika kong RM Kurba, Deputy Commissioner ke Riboy District. Nakabanta ban ya keran halor ki katto kat ne ki mat ban ya kun persya ika kelam COVID kat kendai bat ban ya dan ke jing sepriang si kisnong di tau. Kita kinongelam ke Dorbar kirang ba snong Riboy. Ki balaya don lang ha ketika jing lek kendu di si. Ki kentup yu ba Rocky Kela, Chairman ketika Dorbar, uba CBCM. Sekretari lambat ki wepat kinongelam ba khamat jong ketika Dorbar. Habalik ban ya kendu ika kong RM Kurba kita kinongelam ke Dorbar. Kila pha dak dorkas ke balongkom ke jing dawa na ke DC. Bakadai ban pha khmi benya ya ki kali ki bawan na syabar ke jela. Nalor kata ban tes na phangi ki pajba. Badru banum aila di ki kali ki bawan na syabar ke jela kum ki truk ki bus bakin yang hasurak ba National Highway. Kalau tu kilai tadi kipan di wangi kan, cuma nak kalian jangan senjuk di Dorbar kirang bak song Riboy. Nilong konsen bah hanor ketika jadi buat ketika checkpoint kemudian kalau armeh nomor play nomor berapa kalian sorkar kalau konkret nomor rat nomor sini support nihat agak senang nongrim. Jadi nomor kata-kata long ini perkat ya kita senang kiba ngat cek tu ki bomdai su kata ka checkpoint dekan jai ya ki. Jadi nomor kata-kata nak kalian ke Dorbar kira senang yuan DC. Banekran banik perlu jumut halap itai poin. Bala dah long ke bala nak kalian jungi ke Dorbar Senong Riboy. Ikwa man penek yang hajuk. Jadi nak kalian ke DC pat kamba umar kedai ke mental jam Assam dan nak kalian ke Assam kalau tok city saka state government maka dengan wengno nak tu ke Jaka. Jadi halap itai dau ba nak kalian ke district administration ke set up nak ya katu ke checkpoint bangte pernihap. Kemarin Pak Haji Day buat ke medical check up random. Dan nak yang jungi orang bah, dia mencek langsung baru buat kali dia pantai. Kemarin bangi osro bayar kitrop mencek apa umling dan banyak kali red mencek apa berihat. Dan nak yang jungi ru dia diskus salur kini. Kemarin bah ikut makin dicek langsung cek cetek. Dan nak kalian ke DC ke orang nak kalian jangan wilayah kata instruction nak apa. Oh jom ke sorkar prank orang bayar kini ki kali bahaya boleh cek. Kalau kata orang nak kalian jangan nang bah ihap iban cek. Nang bah kanam long si area ki no ki pat nang cok senong ki bah hamtam lagi ki badai ki lain jong ka National Highway. Walai buat kini parking. Tengila strongly request ke DC bah yakini kitrap ade kibawan kitmar kumdei shu banyeng aman laki station aman laki jaka ki badai senang breu tengi kentu ke DC bala kumno gini kitrap kitmar kinyeng no na bhai lambong sak mak no kanang makan nemdon gano ke jiks ke jiks me ya pai ba na senang ke gibangat tu jaka tang kita kilai teli pon gibangi ya keren mata kasih haka DC